برای خواب دن باجار تلتمر بس به نوچگان مه سلیمان طویل برای خدایه باجار تلتمر و خو حاضر کریه نهاد خوازه تبلی به سلیمان دمات خوش به یعنی آگاهی زیادتر جبو به مجارهان متخوازن شتناز بکن یعنی جمعوان تناز بکن باجار تلتمر چند بستان تدنن خلکی و چاوان کوچبری چه بوید وان چند ساله ده خواندکار بچه رنگینی زیوان وکرنا دبستانا دبن برحکی گرمه یعنی برحکی سارم متخوازن با آگاهی اشتناز بکن کرم بکن روش باش آراس براستیجی اف هفته گو دریه دبستان هات وکرین جبو ماموسته ورن حاضرتیام دبستان بکن سر آستا باکور روجلات سوریه هفته مه دریه دبستان هات وکرین لی حاضرتی بری ویجی دهات کرن پازده مه روجا یکم به اوج وکرنا دبستان باکور روجلات سوریه الباكور رجلات سوريا دستيا پرورده هناك حاضرتي جبو ويدكي ما بحثا كانتونا جزيرة كر زيادتري 17000 ما مستهاتي حاضر كرن زيادتري 1700 دبستان حاضر دبيج بو إيصال شاگرتين كانتونا جزيرة حميز بكن جبو صالة خوندني يانه قلق دبستان ما بحثا وانكر جو چاوا حاضرتي تكرن جبو باقش كرناوي جبونا امبيجن ما مستاج وما دبستان را حاضر بکن جبو شاگرده گو ایسال به رفا یکی ور ناو خل مدرسه قید بکه جبو وجی کارو خباتا که پرمزن ایسال و دوی هفتیه ده لباکور رجلات سوری جالیه ریوبریا دبستانا و جالیه دسته پرورده تی کرن جبو سالا نه الباجار تلتمر براستی جی وقت بحث باجار تلتمر کر 6 سالا راستی ایریش و تو باران دولتا ترک دهات کرن جبو وجی روشا دبستانا گلکی خرابو گلک دبستان لوی دری هات روخاندن بجاری تمامی گلک دبستان جی خدمت درکت گلک شاگرد جی خواندن دورمان جی پرورده دورمان وک دسته پرورده یا باجار تلتمر و ریوبریا دبستان یا باجار تلتمر هناك آگاهی مجدست وانگرد جبو هجمارا د خواندکارین گوج خواندن دور کتی د انجام ایریشن دولتا ترک گوتن زیاده تری 3000 شاگرد لگندوار تلتمر دوری پرورده کتش برگو روزانه تو باران چه دبو روزانه دبستان راستی ایریشا دهات وان دبستان گو هاتی روخاندن بجاره که ده 4 دبستان هات بور روخاندن دبستان گوزلیه دردارا غیبش ام الخير اف دبستانانا دعرده را هاتیه کرن د انجام ایریشن دولتا ترک هنک دبستان جی امکانن بیجن نیو هاتیه خرا کرن وک دبستان حنو غیبش ام الكيف و قبور الغراجنا اف 4 دبستان جی بجاره بنیوی هاتیه خرا کرن د انجام ایریشن دولتا ترک براستی جی دبستان و خواندکار ام بحثا خواندنی بکن دبیگ یعنی در دوروان ایریش تو نبه مترسی تو نبه حتی کان بن ورن درباسی دبستانا ببن لی دولتا ترک او تشت او درفت ندهشت خلکن تلتمر جبو زاروک خو بشینن دبستانا بتمامی لی تلتمر گشتی مگو 3000 خواندکار دوری پرورده کت لیب تمامی 10000 خواندکار جی هنه اف خواندکارانا حاضر کرن جبو انتی کرن مدرسه جبو انتی حاضر کرن یان جی دبستان جبو انتی حاضر کرن جبو سالا ایسال جبو آگاهی زیادتر ریوبریا دبستان باجار تلتمر بمرای امی و ناز بکن امی پرشره هنک پرساج و بکن دست بکی ام و ناز بکن مامست ایهان ریوبریا دبستان یا باجار تلتمر ایهان یونس ما مستعيهن جبو صالا إيصال حاضرتيا جوهندكن فكرنا دبستانا جبوهن شاگرتهن باجارة تلتمر جندواري وي چه حاضرتي تكر الفيدري براستي دسبيك ده ام صالا خوندني یاد 1025 26 ام لحمو خوندکاران مالباتی خوندکاران لحمو ماموستیان پیروز دکن بخوا افدمهن ام دلفو تفگیر دنه جبو حاضر کرنا دبستانان بتایبتی جبو باجار تلتمر هرکس دزانه باجار تلتمر اف 6 سالن دبن روخاندنا دولتا ترک ده یعنی بن توپ و بارانا بمب بارانی دولتا ترک ده جبو ویجی راستی افدمه که هنکی آرامی هبو کو ام جی حاضرتی دبستانا بکن جبوی جی فرزا ماموستا هات حاضر کرن لسر دبستانان
تێکیلیش بۆ چوون و هاتنا مامۆستایان هەندێ دبستانات ئەو ژی هات حازرکردن و نەرێ دبستانان پرانین و نەرێ دبستانان هاتن گوهرتن li gorî jêhatiya wan û li gorî astawanî rêveberiyê ji bo ku îsal salek perwerdê bi rastî me wekî rêveberiya dibistanan me soz dayî milletê xwe ku îsal salek taybet derbas bibe salek serkeftî derbas bibe sala pêşiya me ji ber milletê Tiltemir gelekî zor û zehmetî dîtin mînak meselen em bêjin salê demsala çû ya dibistan gotê vekirî bûn li ber cava bû her kesê dît ku dewleta Tirk çawa êrişî bajar dike dibistanê me vekirî bûn û heta jî gelek hawin derbê hawin li nêzîkî dibistanê me ketin yanî baş bûn ew hawin di erdê de neteqiyan teqiya bana wê bi seda xwendekarê me birîndar bibana. ڕاستە ئەم ژی دوێ ڕۆژێ دەلوێ دەرێبوون لە تلتەمر بوون ji بۆ دبستانی وێ خراببوونێ چار دبستان هاتی ڕوخاندن بجارێدە چارجی نیڤێ خراببوویە ینی نابگۆ خوندە تێدە ببێ ئەرنەتیف یانجی بەدیلێوە چیش بۆ وا دبستانانە هوێ ماڵات گوندە حاضر بکەین هوێ چاوا بکەش بۆ شاگرد خوێندنێ و پەروەردەینە دوور بن. براستی وەکی کۆمە هەژمار سەرژمێرە خوێندەکارە داوە نێزی 7,000 خوێندەکاری منەها دناو کارێ پەروەردێ دەجی دگرن و پەروەردا خۆ دبینن لە گۆری مەداوەژی 3,000 خوێندەکار دووری سیستەما پەروەردەیکردن براستی ئەف 6 ساڵن ئەم زۆر و زەحمەتیە دوی ئالی دکشینن مالێ کۆمە حاضرکردنێ ینی جیە کۆمە حاضرکردی بەدیل ji bo xwendekar cih tê bigirin malê sivîlanin alîkariyê bimer dikin em wan mala hazir dikin ji bo ciyê perwerdê lê ama hin ev dibistanê meselen em bêjin mînak hatin rûxandin yekcar ew ê xeta agirin ne em ne sivîl ne xwendekar nikar xwe bigînin wan ciya ew xwendekar ji mafê perwerdê bêparman rastî jî ew ê ko nêvî jî hatin rûxandin ew jî xeta agirin yani براستی نێزی سەد dibistanê me dimeriyetê de niha û 35 ew dibistan 35 dibistanê ku mînak em bêjin hatine rûxandin û hatine yani ji destê me derketine bi sebeba xeta agirdenê براستی ew xwendekar giş bêparmanin ji xwendinê re em hewl didin wan xwendekara heta ku em karibin em xwendekarek ji derveyê sîstema perwerdê nehêlin lê ama rewş carna ji ber rewşa ewlehî nebaşi carna jê zora me jî diçir birastî ji divan aliyat. Dibistanê we hene koçberên serêkaniye û gundewarê we ji tê de hene ji bo we jî we kar û xebat kirinê ji ber got ew dibistanana bûyî ciyê penabera li aliyekê de jî xwendekar bê perwerde dimîne ji ber gova dibistanana nevalane hûn kar dikin ji bo vî tiştê hene براستی ام gelekî zor û zehmetiyat vî alî dikişînin wek me got mînak ev 6 salin em zor û zehmetiyê dikişînin a herî zor û zehmetiya pir jî ku dibistanê me penabera cih tê digirtî yanî ew dibistanê me em mînak bêjin çar dibistanê sereke çar dibistanên mezin ê ku di hundirê bajar de me bi kartanî ketin destê penabera de ji ber vê yekê niha zextek mezin hejmarekî pir mezin di dibistanê me hene carna salê çûnî digiha çil xwendekar çil û pênc xwendekar di hundirê polekê di perwerde dîtin yanî ev jî sedema ku cihê wan nînin ji ber vê yekê rastî îsal me hewl da ku em dibistanekê di davekin hinekî em bihna mamosta û xwendekara jî fire bikin ji aliyê cih de dibistana Sêfeddewlê herkes dizane ku dibistana gelekî giring di bajarê Tiltemir de û pir mezin e ji bo wê jî ew penaberê ku cih tê digirtin me cî ji wan re hazir kir me tensîq bi rêveberiya meclisa bajar kir me cî ji wan re hazir kir û me ew penaber ji wir derxistin û birin cihekî dinê niha jî em hazirtiyê dikin ku em ji bo wê dibistanê vekin û niha xwendekar berê xwe didin wê dibistanê ku xwe tê qeyd bikin û malbat pir kêf xweşin birastî ji bo vekirina wê dibistanê ji ber ev 6 salê ew dibistan girtî bû niha hin xwendekar hene di wê taxê de yanî gerek îsal refa şeşabaya ji ber ciyê perwerdê tune bû bêparma bû ji perwerdê îsal em wan xwendekara li cem xwe digirin lê em ê wan bi zor û zehmetî jî perwerde bikin ji ber divê em saetê wan zêde bikin van xwendekara em baldariyek zêde bidin wan em mamosteyan ji wan re yar bikin ku ev salê ku li wan çûne em çawa van xwendekara bigînin hevalê wan yê ku niha îsal refê şeşan bi rastî jî ev ji bo me pir zorî zehmetî em ê bikişînin lê ema me soz dayî em ê sîstemê rast bikin
الآلية كده غيري جو هون مدرسة دبستانا حاضر دكن هون وقت ما مستيل حمد دبستانا عنها شاگردين رفا يكم هون آنها وان قيدكن جو شوازارو كانا چوانه كيف خوشيوان جبو وگرن دبستاني يان جنه ورن دبستاني هون چوا دبينن دانوستندنا مالباتا جبو وكرنا مدرسة دبستانا چوای براستي جوش گلکی مزنج آلی خوندکاراده تابی وی فترة و آرامی چه بویه زاروک پر کیف خوشم بهاتنا دبستانی در جیه کو پرتوخانه کو بینوس و لینوس لیتن فروتن پر مالبات لورن پر خوندکار لورن بجوش و هیجان غرادی خوی دبستانی دکرن جلی کو جبو دبستانی داکتن بازاران جی وان جی دکرن یعنی حاضرتی یک پر گلکی پر تمز تی حاضر کرن و مالبات و خوندکاری ما پر کیف خوشن يعني راستي جي ميناك إيصال جبلي دبستانا سيف الدولة مدد دبستاني نهجي فكرن يك جوان دبستانا مجيب رابو ويك جي دبستانا دشيشة أبو براستي وقتك أمتون جندي دشيشة إيصال سالا ششاي كو دبن تو باراني دي ودبن زختو زحمتيا دجيان دكن ملت يقول إيصال فجريان يعني نتشار ديتن فجرن جندي خوا يعني تقولن دولتها ترك شتكي إيدي بلا بك أم بلا مرنك ما هبد هندري مالا مدى به جبروي جي راستي ما هج سرجماريا خوندكار دوي جنديد كرت نزي دست خوندكاري دوي جنديد هبون ام چون مدبستان جوار فكر راستي دماكو ام در باسيوي جندي بون زاروك جند تفاهيل دورامه وبچپكا وبولو تايبت مندين قالك يخش نزيكي ما بون وبخير هاتنا ما كرن يعني هنا خوندكار راستي جي اف بويرانا دليما ايشانت كو اف هقو عند سال اف خوندكار بيبار ما بونج خوندني ايصال ام هول ددن دبستانا وان فكن بيدري وبيش باكا ما نجبر زختين دولتها ترك يعني وقت تو باران دهات گونديوان گش دختا وان تو بارانا هاتبون روخاندن براستي ام هول ددن ام دبستاني تشتي كو بيوستي وان بيه طبعا اف گونجي نتوي عربتي جيان دكن اف گونجي شخوا نه پنجره نه دری نه دب ماسه افتشتانا گش جبو دبستانی پیوستن و نها حاضرتیا دکن مدبستان فکری و پیوستی وان ام بجی بکن سپاس و سرکفتن جبوه سرچاوا اهلا وسهلا سرچاواتن بله أرس وك ميفانا ماجو جوشة كبرمزن جبو شاگردين باجاري تلتمر و گندواري وابو گندواري وابو جبرگو 6 سال افزارو كانا زيادة 3000 زاروك بما في خوندني مابون جبر ايريشن دولتا ترك جبرگو توباراني روجانا يا دولتا ترك براستيجي ما بحثا هجمارا دبستاني جو غريداي ريفيبريا دبستانا يا باجاري تلتمر كر سدوسيو بيج دبستان سدجي انها امكان بد مريت ديانجي او كارو خبات خوبك بينج جوان كوجبرت دنه 8 جوان هاتي روخاندن لي 35 دبستان دجي هي قد خطا اگرده العاليه دنه دولتا ترك او دبستان حمكرن خالي خويه لشكري خرابيه دو درجه تكرن يانجي كتي خطا شر ناهيلغو او دبستانانا ديسه وگر كارو خبات وشاگرد لي وگرن براستيجي هجمارك برمزن لفيدري خوندكار بما في خوندني دماج برغو إريشي دولتا ترك روجانا مابو لي هولدانك برمزن إيصال هيج بو باجاري تلتمر أما بحثا باجاري تلتمر كر لعليا كده باجاري زرقاني جي هي أوجي گندواري وي أوجي همان برزگريكيه أوجي 6 سال أوجي راسته توباراني دهات راسته إريشا دهات دبستان لوي دريجي أوجي بما في خوندني يانجي شاگرتي وي دري بما في خوندني دمانج برغو إريش و توباران بردوام بوش خو هفكاري ما چونه امن راپور جي الجبوي آمده بكن دبستاني تلتمر و دبستاني زرگاني بتمامي اوي ورا وكا دوسيه كي ورا چيكرن چوقاز دبستان هاتيه روخاندن چوقاز شاگرد بي خوندن مانه لي هولدانك پرمزن ايصال جاليه دستيا پرورده و جاليه ماموستاجي يعني كدك پرمزن تي داين جبو سالانو يا خوندني كس بي ما في خوندني نمينه و شر ام بيجن شر بسكن و آرامی جيل في دري دست بي بكش برگو شاگرد يانجي ام بين زارو كي بچوك او خو تمنين و ايريش و في شر جو دولتا ترك السر هرم دمشينه او تمن ددن بلي ارس بله سلیمان امجی هیوی دیکن گو دستیا پرورده لدوسه هر قابله کی گو چتین دولتا ترکیه لدو خواهشتن یانجی خرا کرنه
بک جهه زانست و جهه فێرکردنê ji bona ke zarokan dago ev nifşêhan bi zanebûn û ser zimanê Kurdî yan jî ser zimanê xwe dayîkê çi netew bi beraqe ji ber ku bajarê Tiltemirê yek ji wan bajara gelek pêk hate bi hev re dijîn. Rastî jî nimûneya reveberiya xweser e. Gelekî spas nûçeganê me Slêman Tewîdî bi awayekî zindî ji bajarê Tiltemirê gelme hazir bû.